much GH nie Ghana for ahwefo etiefo onipa bi a won subscribe e too much GH no subscribe wo na ehintasem ensema ebuafa oman Ghana so e na ye de bremu one God nie the only one God in GH eho na de bia mehwe abrechefo ene Ghana for mo amobia safa na ina me recommend emamo too much GH kra Adofoni akwaba strongo de batu ma GH and then so muniaba moso for my sinkao and I'm the trending news eba besomo e ye Ghana hadie na saying them the ye bia bani slay coin ne sa brabono as a money is everything sika and a kasama youth bebre e wo Ghana hase na ye kasa ya brantie bi so so e de ni mu se ankan brantie de sa sika side ne di an common supporting ba wo na so ye ni abema no or the akwa to the social media handle na eye nsem a wakato one say my dear ladies just break up with him if he can't support you in any financial situation or buy you latest iPhone 12 which is 9,500. That guy is a lazy see those guys are lazy. Make your girlfriend happy. Abrantie dindi Gucci Dechi e social media handle no this answer me beto dia say we abayu no mosi so na che say obefa boyfriend ya na emfa boyfriend na dia da che ebe ye ana kakra bibi beba ye nsem da bi e say ofa bema ye aben wa hade da bema obetumi ahwew wo hia sika wo ye wa brabo bibi bia wo hia sika bia so fa bema wo no ne huwo bia obetumi aboa wo sa emra wo hia sika ne na afen so ensese wo fa bema obeto normal phones yi bi dia ma da bi bema obetumi ato the latest phone just cost almost 10,000 cedis iPhone 12 no na yese obo mo jiana mo weni da wana we oba wo fa na ensem we na ama bebre adwin ababesusu se da bi o ase slay queen semo no se si ano eya jinsem eya de eya kan se eya akọ out of order na out of control ayese abrantie ikrampo semo osara betu dwa no wo promote slay queen life ne more adudu na susu se abrantie we pa ese Ghana and can baby or why ni di pan say or dey futu boni say ma Ghana ba na wo be hwe ma Ghana ba na kasa no wo mo pesika de da wo mo pesika de nam de da kire say o mo slay de da na wo be ma katechi wo sa de sa boss apo we dia to mo timoni de na o efia sa wo be say ye mbe ma wo free atasefo asase so ana say o mo nya heart attack premature death na chese dodo na tutu se wan kasa ye na ebe mu tu se ne wa kan de no ano no na be ma isi de na wo ba wo sorry a o ma weni je na so wo de wo tumi ma na ninje se shopping no pese wo kwa se wo tumi de no ko shopping na chese we di mu etimi address na hu no na ko ba no na hu aye fia ana ni nyi mu bon a ana ne ampiti nkoyi a aka be pe na na oba no se onye sika ekọ no ho na wotimi siesie no mu ye ti se wo ba na wotumi ama wo so wani agi na wo so ama na ni agi na ekoba se wo a wo ye lazy wo yi ye si obi odo wo so no nsu edo na ko wani na mu se ye den ya na be ma no wodo wo ba na pasa ampa dia eno be yi ama na wo to iPhone 12 krapo na enye ne ya se wo beto se iPhone 12 no de ama wo na ebe mu so susu se almost fly ya brantie yi so pa efi se be mo maba no mani ate wo mo no twempe na awia na da che ebe ye na nyame ya do na ekoye ya wo no be kire mo so ban se mo pemba pa enti anu sa no nti na oba ba ko enti adenti na oba sacrifice abre be ma no wa na se watena na wona madi hia na madi aho kire
na mabra nye sikewie na ne obey wo sa ne wo de fane a abendi da why ready say wo be so egu ano wan na wo so gu na no a won pe obeso gu ano soche ya na che se wa fe no na wa ye free na omo so supporting ya brand no de aba betu na se ne city e bi mu so de wo mo support every say be ma ni bi na kasa so no kra e bi lazy be maybe one sugar man mi pan or pe enti one obe fa wo abayiwa na obo wadwen na wo kakra na wo no wo saje the account na wo wie so na just so ma won da ma won na nyetu enti mbayiwa na o ma bana na so mu nyansa na mo mani da o na be ye krampo mo ntu o mo bo free ye boyfriend tentem so ne girlfriend tentem so se ne be ya wo mo concentrate o ma bra so se ne be ya wo be hia be ma papa bi a ono ti wo na o de adwen papa ni nyansa eni che se wa femu na wa hia no no so ehia wo ba papa na che se ma bom mo bra no e de akọ che se social media futuo tantantan yi eni ne a mo fefa wo baby fo front and for mo adane dem ma mo relationship onye den ensipi na ni ne mo nyoma bi se besi be to ya pono so a na che se ye person mo so ye hia mo so wa dwen kire se den na wo dwen fa wo be ma na sem na wo kan de enu ano no enko for that che be ye na ko ne abende da na ana se se utimi ma weni da wona wo hia be ma bia wona ne be bra bom se ne be ya mudi so a be ye de enu so de amawo kire wa dwen ne ja wa dwen kire no wo ye comment section wo na afi won subscribe so a subscribe se na too much ye kire di dwumede bia to mo a won so won sabe to me akabi no wetumi a kire wa dwen aha na me ma me kwan na me di mo esi das ne be se channel so ne de munia ba mesikaw na me di dwumede be so mo makam the major prophet kum chacha on say me catch was say bomoden na hwe too much GH on say me kan ye nyene bone pa na kase ye pe wo wi ase ya asondin ti na adam wo hu nyame ye no nyam no wo hu ne ma bi a wo hwehwe e wo other place ne ade cat won na bomoden na be hwe too much GH be hwe na subscribe bomoden o be hwe pe na wa ye subscribe o subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne ma papa a wo pe ahwe nyame hira na ura too much GH we boy what shout out to your fans and everybody who is watching too much GH me dey Isaac Odwampo obetun afem the great ampo mbrembren won me nka mo ni hwe too much GH mo ye too much na me so me ye amo fire too much GH. Me did akose Japan. E brebi am bese me TV me hwe too much GH. Omo de mufu a. Hey, omo sports and as entertainment. Hey, omo de mufu. Mo ko so show mo. No ni ba gide bia. Me da ma say love you.